Barukugambaho na TV West abaturaba barukurengo mu runana kurwoma kagarukurenga magana abiri mu cyaro cya Kigarama baturire babona n'ikizibeki okumara hihe myaka 2. Tungire ubukoko ubumpaha bwamaraho imisiri y'abantu ubukoko ubu bumazire nk'imyaka 2 bo kutusisira konkanye maho kija nagambaho no by'ubuhingisa ubukoko twaburundana twisha twabumwereka kutwamazire kubumoreka nabo yatujya ngo yaza kuza district ngo bunda katubona rero umubaze nkabataka kwihobwe naguma nimuterere simu kuragwe nimuterere simu yagira ngo umubazi ngo ugubuza district ngutuguriyo ababera kirire nk'aba hatagizire cyakorwa borekerire kuterwa njara yamani Buri Yesu wanjye Yesu tugirire mbabaza amazomo umuntu yakarya nafa umusefuriya kazamo umuntu nafa mwenu nembabaza ubukoko bucwekerize bihingwe birimo mugusha ebicori ebihimba hamwe n'uburo kandi ibintu by'abahinje mu cyarece barukucira kwihamwe intasi hamwe no kureberera amakagavo kutwabugine mwe cya parish modo twayakire sente okay mitwaro mitwaro 98 bakaba barashara hebiri esigara aha account yo muntu hate sente ze kutwaziresire twaza kuhinga hati kutwagire kuhinga munongito mune kira tuyamba umukushomesa abana urahinga umugusha uhinge bicori uhinge bihimba mwene kuture turahinga misirejo eburirayo itetwe kwasanga no mushana ubukoko bucishanjirwe ngo n'ubuturo mu itaka kandi n'ubutera amahuru minje munonga eco rukoretera bwarahuka kanyumbwinje ito twinjire misiri yito kumara imyaka 2 kandi school fees ntugiho mu kuhinga konka hata twinjire ebihingwa byagumana ufa nkateje misireje yoriyo noreba twasiye mirundi 3 kutamwembe no birebe bicori bikirya hanse munonga twenda kurara twagiye kitwihamu mwene turukubi munonga hato bwiro buringwa munonga tuzaza Tanzania niyo tukuza kushaka cyo kurya ni hano munonga na hati no mu mizi aguturanya wotagafundikire namworashanga bwagiremo no mu bitanda nkabana barabyama hasi naho burukubatemba mugenu twaturashaba masima government tuyambe tirukirire etubonera umubazi tutaguma kuhindira busha kandi tuyambe okuturabeho ahubwo kufunda kwensi abahinja binje nubapangisa amataka go baruhinga mu konka imyaka 2 bakoze rero si kandi nabagira ngo tubinezo kushashura babahira itaka takanosanga bakpanse shaye bakpanse mitwari 10 opanse shaye byawe nkabiri wapanse ngoza kuhinga shaye pe bifi aho muntu akwihemu haze mwondiza kuretwa nko kwa inesente mwene tuyino busasa bwamani kamaze witu president akajangwe minyeto emirimo ngo tekiriyo tuze kuhinga mwene kutubiye twatandika kwenda kuhinga kuzijango tutandike imyuga za project zo kuhinga akakoko katuberako kandi obukoko bo muringo gugwijiremo umyaka 2 yije yituhingire tukataye ebihimba byagwaye twatayo mugusha tugwagwaye twashara mutwajya ngo hona shi tugarura mugundi tugarwiremo nkamirundi 3 ebintu bitari kumera Muhame Michael go muhinji sahabwa chikagateta unukansa hameza makoraga kandi agizire ngo yahereze kumanyisa ba district hakizvechi mu assessment ina kozere nashanga ngo bityo kabingi imisiriyona yakapate birameze naba basize bwaka kubyaramu nabwo sitiro kubyabe bimera nabwo sitiro ubwoko bwo so nkani ntekateka ngo akizube cyo kikaretwa ko ubwiro bw'umushana kugira ngo kagura umwindi mwe n'abantu bitu babatine bihingwa babatine cyo bahingire kikera ncinje masanga bwo no bworo masanga abana tabarashome masanga umuntu yarwara atakoraguza hati itwenka district tuyirenka first priority report twagitunjire kandi abakugu bitu ba district bari no bazayo okuinvestigatinga arontora hor chairman w'entebe yakatana habwa district JC humuriza abahinji na mnonga ababera kirira habwo kwato habwe sente za parish development model ngo government neza kutahenkorera abayambe amakoraga gasha kwa Abdukalim Sengendo.